grčke, djeca, vidjeli ste one scene. To se više ne može gledati ako smo ljudi, ako smo intelektualci, pošteni. To je druga... Pozdravio bih sve prisutne. Htio bih da kažem da imamo čast da imamo za uvodničara proslavljenog ratnog reportera Akifa Agića. Čovjeka koji zaista je tokom cijelog vremena agresije nas izvještavao o svim tim dešavanjima, posebno u Srednjoj Bosni. Vi znate, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, da je ona imala jednu tragiku. Da kod raspada Jugoslavije, koje ona baš ničim nije izazvala. Znači, ni jednim jedinim potezom Bosna i Hercegovina i njeni narodi nisu izazvali raspad Jugoslavije. A platila je najveću cijenu i desila se jedna tragedija da je narod koji je poprilično volio Jugoslaviju i bio vezan za nju, to je bošnjački narod, doživio jedini genocid. Nijedan drugi narod nije doživio genocid, jedino bošnjački narod. I ono što je prethodilo praktično cijeloj toj situaciji borbe za opstanak Bosne i Hercegovine jesu planovi naših susjeda. Vi znate da je 18. novembra prvo stvorena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, pa je onda, to je bilo 1991. Pa je onda 9. januara stvorena Srpska republika Bosna i Hercegovina, koja je poslije promijenila naziv u Republika Srpska. Ja sam, to ste možda mogli vidjeti na svim portalima jučer izašlo, da sam rekao da su oni tog 9. januara koje oni žele da obilježe kao dan Republike Srpske bili jednako ISIL-u. I to zaista jeste tako. Jer imao sam tu situaciju da u duelu u Banja Lučkom studiju, da oni kažu ako Bosna ne bude funkcionisala, mi ćemo izaći sa državom koju smo unijeli u Bosnu. Tad sam pitao tog njihovog dekana Vitomira Popovića i akademika, a šta ste vi tu unijeli Republiku Srpsku? I tad sam rekao u sred Banja Luke, ovo što sam rekao na portalima, pa je izašlo i u Beogradu, vidim i kod njih, da ste vi bili jednaki ISIL-u 9. januara, jer vi ste imali praktično samo fizičku vlast, ali niste imali jednu ključnu komponentu, a to ovdje moji studenti znaju, to su naučili iz teorije države, da bi se bilo država potrebno je da imate i međunarodno priznanje. Kada ne bi trebalo međunarodno priznanje, pa onda bi svako ko ima fizičku snagu mogao da uspostavi ovaj državu. I onda svijet ne bi mogao normalno da funkcionira. I praktično mi smo primljeni i u Ujedinjene nacije bili prije toga priznati od strane Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država, to je bilo 6. i 7. aprila, poslije nacije 22. maja, bez ikakvih entiteta. Tako da ako se može govoriti o Republici Srpskoj, može se govoriti samo na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma. Istina da su pregovori prije toga bili u Ženevi, prije toga sa predsjednikom Izetbegovićem, to je bilo 4. i 5. septembra u Ankari, a 8. septembra u Ženevi, i da je dogovor bio da se naprave dva entiteta sa nazivima Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Također moram nešto reći da je, pisalo je prije neki dan o oslobođenju, da je Momir Bulatović u Dugi zadnjoj izjavio da se je znalo u Dejtonu koja je razmjera zločina genocida bila u Srebrenici, da ne bi postojala Republika Srpska. Kaže, ni ja ni Milošević ne bi mogli ništa uraditi da postoji Republika Srpska. S tim morate biti načisto. I onda sam ja rekao da jednostavno nakon presude Internacionalnog suda pravde u Hagu, nakon presude od 26. februara 2007. godine, kada je izgubljena presuda protiv Srbije i Crne Gore za genocid, ali je dobijena jedna presuda koja nama može biti mnogo važnija, da je utvrđeno da je učinjen zločin genocida u Srebrenici. To je treća presuda genocida u svijetu, poslije Nimberga i Ruande. I da je označen kao počinioc vojska, policija, institucije Republike Srpske. Nakon toga dolazimo u jednu potpunu pravnu situaciju koju mi nikad nismo do kraja iskoristili i o kojoj ćemo sigurno puno puta govoriti, a to je da je povrijeđena najjača norma internacionalnog prava, jus cogens norma, koja uključuje zabranu genocida i koja je osnov poništenja i Dejtonskog sporazuma i deinstaliranja Republike Srpske. I zato njih sad hvata panika. Od samog tog, meni je bilo zaista prijetnije nakon toga na telefon dolazilo na preko Facebooka od anonimnih, znači da se ne igram s tim. Međutim, ono što ja kažem je ta srpska politika uvijek naučila tako da funkcioniše, da Bošnjaci se poklope, da budu tihi i da oni, znači, radi se o tome da mi prihvatanjem Republike Srpske, mi dolazimo do toga da prihvatamo posljedicu stvorenu genocidom. Republika Srpska je rezultat genocida. I to je zaista realnost. Greška je napravljena u Dejtonu, ali ta greška jednostavno nije postojala sa sudskog aspekta sve do presude. Sad postoji presuda i na nama je da političari ovo akceptiraju. I da političari ovu argumentaciju kažu međunarodnim zvaničnima. Kako možemo imati presudu da je Republika Srpska počinila i njena vojska i policija genocid,
i imate instaliranje prije toga, ali da od 2007. ništa se nije uradilo da se deinstalira. Tako da je ovo početak, po meni, ovo ukidanje datuma, to će se morati uraditi. Ustavni sud je najviše tijelo i njegove odluke su obavezujuće i nepoštivanje Ustavnog suda će biti nepoštivanje Daytona. Ako se ne bude Dayton poštivao, naće se u još jednoj grešci koja je osnov poništenja ugovora, a to je neizvršenje. Neizvršenje međunarodnog ugovora je osnov poništenja ugovora. Ako se poništi ugovor, onda nećemo doći do onoga što bi htjeli, da imamo Republiku Srpsku i Federaciju, jer su oba dvije bile paratvorevine državne, nego ćemo imati pravno stanje koje je postojalo prije toga, a to je stanje pravno sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. I to je ono što je značajno. Ne smijemo dozvoliti tu podvalu da nam se priča da su nama nekakvi entiteti stvorili Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujem organizatoru na ovom druženju koje ćete lijepo imati. Zahvaljujem posebno studentima. Ovo što radim jeste namijenjeno vama da se ponosite, jer vi ste časni i pošteni, vi ste budućnost Bosne i Hercegovine, vi ste ono što neće nestati. Vi ste uglavnom s političkih nauka, jel neko zna od vas ko je Milan Jelić? Ko je Milan Jelić? Jel zna neko? Ne zna niko, to je predsjednik Srpske bio koji umru. Što kaže Stjepan Kljujić, u jednoj emisiji, bol koju imamo, to je u filmu od Avdije Husejnovića, bol koju imamo za stradalima će proći, a ona država će ostati. Znači, ona traje, mi nestajemo. Ovo sam malo prije, ne sa lošom namjerom, da kažem kako su prolazni ovi koji razgrađuju. Ja se zovem Maki Fagić, dopisnik sam TOA, dopisnik sam Presa, dopisnik 3. korpusa, dopisnik 7. korpusa, dopisnik pres službi armije Bosne i Hercegovine, referent informisanja štaba, generalštaba, što je bila najveća funkcija za informisanje, znači pratio sam direktno generala Envera Hadži Hasanovića, generala armije Republike Bosne i Hercegovine. Dopisnik sam radio televizije Bosne i Hercegovine gdje je objavljeno 1000 mojih priloga u različitim formama. Autor sam više ratnih filmova koji su pomogli da se zaustavi rat u Bosni i Hercegovini. Moj aktivan rad ne prestaje od onog momenta kad sam vidio prvi dio koji je krenuo na agresiju Bosne i Hercegovine, na ubijanje jačih nad mojim narodom. Kao ratni reporter, moje informacije su bile tačne, provjerene, pouzdane. Mojim informacijama se koristio i predsjednik Alija Izetbegović, kao i svi ostali relevantni faktori. Vi ćete vidjeti u mom izlaganju, u originalnim prilozima, moje dodire sa tadašnjim komandantom 3. korpusa, načelnikom Envera Hadži Hasanovićem, ala rahmetelje sa Rasmom Delićem, sa predsjednikom Izetbegovićem i sa ostalim. Vrijeme koje budete pratili ovdje, koje budete gledali, to je dio istorije. Ja sam dio istorije samo zbog toga što pišem o onima koji su veliki heroji i veliki borci. Ja neću šutiti. Moji dokazi su se koristili u Hagu. Temelj presude zločincima Herceg Bosne sam bio između ostalog i ja. Hrvatska agresija koja je uporedo išla sa agresijom Srbije je se vješto skrivala od svih nas u Bosni i Hercegovini. Kako mediji, tako i sport, kultura, u svakom pogledu. Razbiti tu informativnu blokadu je bilo vrlo teško. Rat je specifičan po više oblasti. Pored one oblasti ubijanje, stradanje, bombardovanje, raketiranje, imate više vrsta ratova. Da ne govorimo medijski koji je najubojitiji. Ovi mlađi, pošto prate sad situaciju, trenutno, svjetsku zbilju, šta mi znamo o Bliskom istoku, šta znamo o Libiji? Ne znamo ništa. Da bi bio, moraš biti tamo. Da bi bio tamo, provjerio poslu, tačnu informaciju, moraš tako ubitovati. Hoću reći ko vlada medijem, on vlada prostorom. Mi se nismo puno medijski oslobodili. Govoriti o Bosni i Hercegovini, nadopunjavati Bosnu i Hercegovinu, graditi kako treba, vrlo malo je zastupljeno našim medijima. Govoriti nakaradno o Bosni i Hercegovini, to je poželjno. Vi vidite u našim krugovima, meni je čast ovi što prati, jer ako Bog da, vi ćete pratiti mene što ima, a ja ću pratiti istinu i one dokaze, a svi skupa ćemo tirati zločince. U toku današnjeg izlaganja
bit će izložen niz dokaza koji će biti dostavljeni ambasadi Hrvatske, tužilaštvu Hrvatske i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jer ja kažem, između ostali, da je Željko Šiljeg zločinac. Zašto posjedujem dokaze koji posjeduju i oni i morat će ga procesuirati? Rad koji se ja bavim i ljudi slični meni, on mora biti konstantan, on mora biti aktivan. Preko ovih filmova koji budete gledali, procesuirani su ljudi. Ovaj što ćete sad pogledati, ratni materijal, vrijeme ćete malo, koji ima neke obaveze, bit će mu žao što propusti, to je najbolji ratni materijal 93. koji je bio temelj za zaustavljanje agresije Hrvatske vojske. U daljnjem toku izlaganja imat ćete direktne aktere Hrvatske vojske koji su svi zbirno i živog štita bili temelj preko kojih je donesena presuda u Haagu. Informacije, proboj informacija, vladanje informacijom, medijem, vi ćete ako bude, vi ste budući radnici na tom polju što ima. Ko vlada medijem, on vlada prostorom. Nas ne prati puno medija, ali ćemo pratiti mi njih. Prvu blokadu informativnu sam ja uspio probiti zahvaljujući BBC-u, CNN-u i New York Timesu. Jer su oni počeli da posljeđuju takav razoran rat sa ratišta gdje sam ja izvještavao iz Gornjeg Vakufa. Između ostalog, takvu vatru nismo vidjeli ni u Iraku. I BBC, i CNN, lako vam je to omogućila tehnika, samo ćete provjeriti i vidjet ćete kako se tad ubojitost informacija preslika na naše i tad postajem ja jedan od najaktivnijih i najčešćih ratnih reportera. Moj rad je uglavnom bio sa ovim ljudima koji ćete vi vidjeti i mislim da ćete biti zadovoljni i predavanjem, izlaganjem. Inače, moj koncept je bio da prvo se pogleda jedan dio tog ratnog materijala da bi se vi uveli u ono teško vrijeme u kojem smo mi bili 92. 93. Biti Bošnjak je nagrada Božja. Ponekad je biti siromašan na ovakav način, biti bolje nego bogat kao što su šeici dole. Sve ima svoj cijenu, ali ako bude to treba razumjeti. A razumjet ćemo u budućem razgovoru dok pogledate ovaj ratni materijal. Posebno što je meni bila ta interesantna situacija sa hrvatskom politikom. Naime, politika razbijanja Jugoslavije je bila politika koju su vodili iz srpskih i hrvatskih centara moći, odnosno Beograda i Zagreba, ali mi se kod, recimo, hrvatske politike izgledalo mi je da vode dvostruku politiku, jer su već 18. novembra prije Republike Srpske napravili tu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, a onda je interesantno da je Tuđman dao zeleno svjetlo Hrvatima u Bosni da se glasa na referendumu. I ja sam jednim dijelom razmišljao da je tu jedna lukavost napravljena, da je on razmišljao samo o jednoj stvari, da Bosna izađe iz Jugoslavije, jer ako Bosna ne bi izašla iz Jugoslavije, odnosno ako bi se desilo da Hrvati ne daju podršku referendumu, ne bi bio ispunjen uslov koji je tražila internacionalna zajednica, onda bi Bosna morala ostati, ne bi imala pretpostavke da dobije međunarodno priznanje i jednostavno ostala bi sa svim posljedicama koje bi bile. Ali bi tad bio problem. Hrvati iz Bosne bi bili, znači, u toj skraćenoj Jugoslaviji, a Hrvatska je već bila u situaciji da bude poprilično okupirana od strane tadašnje JNA koja je prešla na srpsku stranu. I on bi doveo opasnost i Hrvatsku. I onda mi je izgledalo tada da je on u stvari odigrao jednu dvostruku ulogu, da je odradio čitavu situaciju da izvede Bosnu iz Jugoslavije, da bi odmah nakon toga što dobije priznanje dijelio sa Miloševićem i stvorio sebi jednostavno tu pretpostavku da Hrvatska ne mora da se brine i da taj nema loš položaj, ali eto, volio bi da general o tome nešto kaže, on to sigurno puno bolje zna. Ja sam na poziv ratnog dopisnika došao ovdje, a inače nema me u medijima. Prvo, ne želim, drugo, i ne zovu me, jer znaju šta ću reći. A ono što ja znam i što kažem, padaju u vodu mnoge priče i počinju koplja da se lome, ko govori istinu, ko laže, ko... Evo, ovo sam uzeo kao uvod da bi rekao ovome što je profesor rekao. U centralnoj Bosni sam ja bio komandant 3. korpusa. Napravio sam ga i s njim sam ratovao. Za sukob sa hrvatskom stranom bio sam okrivljen ja. Zato što nisam dao
da se pravi para država u državi. I teško je to objašnjavati, a teze ovdje koje sam vidio, ovo bi dopisniče i profesore, garant trebalo jedno 5 dana da sjedimo ovdje da bi rastabili neke stvari. Ne može se to tako lako ispričati. Ovo je tačno. Mene su iz Sarajeva pobijali, kritikovali, galamili na me. Kako ja mogu reći da je Hrvatska vojska u Bosni? A ja je gledam svojim očima. Pa onda, ti si kriv što je to tako. Jesam li ja kriv, ja vas sad neću ni pitati. Ja ne dam Herceg Bosne i neće biti dok sam ja tamo i nije ni bilo. I taj sukob je iznjedrio Vašingtonski sporazum. Jer su tu HVO izgubio ili je razoružano ili je rastjerano 5 brigada i 1 pukovnija. HVO u centralnoj Bosni do prozora više nije postojao, osim u Vitezu. Osim u Vitezu. A što mi nismo dirali Vitez, da smo dirali Vitez, to nije bilo u redu, jer bi tu bilo strašno puno civilnih žrtava rata. I to sam izbjegao na svaki način. Pa i danas kažu, što niste kad ste sve do Vareša i tamo prema Tuzli, što niste Vitez? Ne. Ovo što je rekao profesor, mnogi nisu vjerovali da je Hrvatska vojska u Bosni. Jeste. I hrvatski tenkovi i hrvatski vojnici. I kad su vidjeli da gube čitavu operativnu kompletnu zonu, komandant zone tada je bio Vlaškić, bio smijenjen sa dužnosti, njihovih brigada nema, onda je pod nečijim pritiskom, neću ja da kažem pod čijim, rekao, hajmo, Washington, potpisujte, ova 2 naroda se ne smiju svađati. I sporazum je potpisan da nijedna tačka nije unutar izmijenjena kako je bila pripremljena, jer, kako ono kažu, daj šta daš, ostajemo tu gdje jesmo, ali ne možemo praviti državu. Međutim, od tog cilja se nije odustalo. Hoće li praviti državu ili poseban entitet, to će kazati budućnost. Nisam u medijima, ali rekao sam razloga ima više. Sve je ostalo što se mene tiče za istoriju. A kad sjednu ljudi koji imaju prefiks istoričar i koji znaju da se bave istorijom, on će to i pisati na bazi izvora i podataka. Meni je cilj da izdam knjigu i da ganjam neke pare. To me ne zanima. Imam penziju, živim tako kako živim. A onda su kola trebala da se slome opet preko mojih leđa, pa sam zgodio u Haag zbog današnje aktualne teme. Ja sam 1993. upozoravao na to šta će se dešavati. I zato imam i dokumente i ljude i sve. Kad sam zatekao u centralnoj Bosni grupe mudžahedina. Tada sam i zatekao. Posljedica njihovog postojanja su današnje vehabije. Šta će biti posljedica vehabija, ja to ne znam, ali mogu da procijenim. Tuđmana nije zanimala cijela Bosna. Znači, on nije čak razmišljao ni u tim Starčevićim kategorijama Hrvatska do Drine, on je razmišljao u kategorijama dogovora Cvetković-Maček i mi smo platili tu cijenu te njegove politike. Mi smo imali teže momente. Ja ću vam reći, nama je, recimo, bio predsjednik Stojan Protić, prvi predsjednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, znači 18. godine, koji je 2 godine prije toga izjavio, i tu je moj profesor čak ublaženo iznio. Profesor Romer je napisao u svojoj knjizi da je izjavio šta ćemo uraditi sa muslimanima u Bosni. Kaže, što se tiče muslimana, daćemo i 24 sata, pa i 48, ako treba, pa ćemo 1/3 pobiti, 1 pokrstiti, 1/3 protirati. Međutim, Ivan Meštović je zapisao to malo drugačije i malo, ja bih rekao, još oštije. On je rekao da je u stvari ovako bilo. Da je rekao, što se tiče, kaže, muslimana, daćemo im 24 pa i 48 sati, da se vrate u vjeru svojih preda, takav je termin. A oni koji to ne urade, nakon toga sve ćemo ih zaklati.
ne pobiti nego zaklati. To je bilo bukvalno, nije bilo ni trećina, nego je to bilo. Tako da ovo, ja kažem, ovo što se desilo od Cvetković Maček je bila restriktivna varijanta, ali hoću da kažem da se to mora znati i uvijek su Bošnjaci bili ti koji su govorili daj ne trebamo, mi fino živimo, mi ovo. Ja znam, samo ću vam reći, situacija cijela, ponovo ćemo tako Sutrine. Mene zove familija iz Crne Gore i kaže daj Sutko popusti više tu Sutrinu, mi lijepo živimo s Crnogorcima, što nam brate kuhaš. A stalno nam je to tako bilo. Mi sve stalno lijepo živimo s komšijama i mi sve svirujemo kad dođu jednostavno ostvarivanje političkih ciljeva, onda to krene na taj način. I jednostavno tome jednom moraju vidjeti da imaju bar ravnopravne protivnike, a ne one koji mogu lako tući. Sad bi volio da se pusti taj film. Imam dobrog Hrvata koji kriomice donosi vodu u konzlogor zatočenim Bošnjacima iz zapadne Hercegovine. Ja sam vječna. Ne možeš mi ništa. Ni mačem, ni ognjem. Franjo Tuđman svojim dolaskom neskriveno odmah ide u samostalnost Republike Bosne i Hercegovine te dogovore sa ostalim akterima bivše Jugoslavije. Usporedo sa svojom politikom instaliranjem HDZ-a u Republici Hrvatskoj koji je preuzelo vlast, preuzima se znači instaliranje i HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije bila spremna, ni sa čim nije htjela, ni sa čim nije zazivala, ni sa čim nije pokušavala da teži ratu. Ja ovdje vidim ugledne sportiste, vidim svog Švrakića, vidim Buffona, vidim ostali koji vrlo dobro znaju o sportu. Jugoslavija je igrala 90. godina fantastične utakmice. To je bila jedna Safet Sušić, Hadžibegić, Stojković i ostali. Svi smo mi navijali za Jugoslaviju. Moj brat, tad je radio, oni su i pravili su neke interne kladionice. Da niko nije pomislio da na utakmicu Jugoslavija Argentina igra za Jugoslaviju od strane tamošnjih mojih komšija. Što je već bio nagovještaj nečeg neprirodnog. Mrziti jednog Sušića, Hadžibegovića, Stojkovića, Pančeva i ostali koji su bili u tom sportu koji ništa nisu imali sa politikom, mislim da je bilo zlobno. Zapravo, s tim govorim da je u sve sfere života ušla politika i ušao zločin. A kad se rat dešava? Rat ulazi onog momenta kad bude puno više zla nego dobra. I tad je se počelo tu prelivati zlo diljem Jugoslavije nad dobrim. Franjo Tuđman pobjedom svojom nije zadovoljan HDZ-om koji je došao u Bosni i Hercegovini. HDZ zajedno sa SDA i SDS-om koji je u Bosni i Hercegovini pobjedio preuzima vlast. Međutim, pod kontrolu HDZ-a tadašnji predsjednik Davor Perinović nije se slagao sa tadašnjom politikom, zapravo da isključivo sluša naredbe Franje Tuđmana, što je brzo za kratko vrijeme bio smaknut sa tog mjesta za manje od 20 dana. Novim izborom, demokratskim putem, se bira ponovno unutar HDZ-a. Predsjednik i tada se za predsjednika bira Miljenko Brkić. A želja Franje Tuđmana je konstantna bila da se njemu instalira neko s kim može manipulisati i s kim može krojiti tu zločinačku namjeru u podjeli Bosne i Hercegovine. Međutim, i doktor Miljenko Brkić je osoba za Franju Tuđmana bio neukrotljiv, pa se na tom mjestu vrlo malo zadržao. Poslije Miljenka Brkića dolazi Stjepan Kljujić. Ponovo je izabrani Stjepan Kljujić izborom članova glavnog odbora HDZ-a. Opet Mato Boban nije uspio. Uporedo s tim vam govorim šta se dešavalo 90. godine i 91. godine. Znači, unutar HDZ-a su bile dvije vrlo jasne struje, jedna koja je donijela izbore o cjelovitosti Bosne i Hercegovine uz želje kakav HDZ ima, ali koja nije imala naum zločinački. A Franjo Tuđman je to uspio u kratko vrijeme. 1, 2, 3, 4 i više poteze da instalira onakvu strukturu koja će njemu odgovarati za takav naum kao što je i uradio. Franjo Tuđman je vrlo lukavo odigrao prenos rata, znači proglašavanjem samostalnosti Hrvatske i Slovenije. Jugoslovenska narodna armija je munjevito se povukla iz Slovenije za manje od 20 dana, tako vrlo kratko vrijeme stvorila jake snage
diljem Kninske krajine i po cijeloj Bosni i Hercegovini. Franjo Tuđman je inače oficir bivše JNA i znao je ubojitost Jugoslovenske narodne armije, koja je tada brojala preko 2000 tenkova, preko 500 aviona, helikoptera. To je jedna moć sila. Raspoređena je bila unutar Bosne i Hercegovine i dijelu Kninske krajine, zapravo onaj dio Hrvatske koji je zahvatu gdje su živjeli Srbi. Lukavom strategijom, a zločinačkom po Bosnu i Hercegovinu, jedan od sastanaka, kao što Sejo Omeragić u svojim dogovoreni rat pregovorima koji su vodili Slobodan Milošević i Franjo Tuđman, prenosi rat u Bosnu i Hercegovinu. I to prenosi ga na štetu Bosne i Hercegovine, osobito na štetu Bošnjaka, muslimana. Vi ste svi svjedoci, mlađi su manje svjedoci, musliman sa malom, a musliman sa velikom. Šta je to musliman sa malom, a šta je sa velikom? To su medijski apsurdi bili s kojima se poigravali sa nama. Znači, musliman kao nacija, musliman kao vjernik, musliman kao svega, sve je to bilo bježanje od homogenizacije Bošnjaka muslimana. Franjo Tuđman, slogan koji je rekao muslimani šta je to, to ne postoji. On je to sprovodio u djelu. Sprovodio je puno lukavije nego što se to u medijima prenosilo i što se prikazivalo i tad, a i u posljednje vrijeme. Slobodan Milošević, koji je bio vojno superioran sa takvom vojnom mašinerijom, ko što imao za sebe JNA, je imao na strani vrlo lukavog i po naumu istog zločinačkog uma Franju Tuđmana. Franjo Tuđman je vješto bacio rat u Bosnu i Hercegovinu. Maja 1992. Mato Boban izdaje naredbu da se moraju počiniti sve jedinice TO-a pod HVO. Što znači mi u Gornjem Vakupu, gdje nas ima oko 55%, 54, nešto što ima se moraš počiniti HVO, koji smo brojali tada, znači već smo teritorijalno odbrano oko 2000 ljudi, brojali, moraš se počiniti slabijim i onome ko ne misli dobro o Bosni i Hercegovini. Naredba je bila jasna, decidna i sprovodiva. Mora se počiniti HVO, TO ne postoji. U junu 1992. svi Hrvati izlaze iz svih institucija Bosne i Hercegovine, kako na nivou države, tako na nivou opština. Hrvatima je naređeno da ne poštuju MUP, da ne poštuju niti bilo koju strukturu koja je okrenuta prema Sarajevu u okviru Republike Bosne i Hercegovine. I oni su to napustili i oni su krenuli ustrojavanje svoje policije, svog sudstva, školstva, zdravstva, vladi. Kao što je doktor rekao, oni su 18. novembra 1991. proglasili Herceg Bosnu. Pazite, 1991. A referendum je tek 29. februar na 30. februar, 30. na 1. pošto je bila prestupna godina. Znači 30. na 1. je bilo, je li tako? Ne, 29. ja izvinjavam se, prestupna godina, izvinjavam se što ima. Znači i taj referendum, a Srpska republika genocidna se pojavljiva, odnosno proglasuje dan državnosti 9. januara 1992. Druge. 92. Gdje smo mi Bošnjaci? Mi smo uljuljani, mi smo bili tu, mi smo sa komšijom sjedili smo u Sarajevu kad je krenuo rat U dijelovima Rubni sjedili su po ovome filmu što ima komšija sa komšijom. Nije mogao vjerovati da se može ovako zlo naturiti Nemoj me podcijeniti, pogrešit ćeš. Franjo Tuđman je podcijenuo Aliju Izetbegovića. Franjo Tuđman je podcijenuo nas kao narod Bošnjake. Što mu se poslije vratilo o glavu. Ovaj film, dokument, ovdje su uhićeni zločinci, procesuirani su, kazne nisu velike, ali se procesuiraju. Između ostalih, po ovom filmu što ste vi imali priliku sada vidjeti, nisu ušli i neće ući. Iskopat ćemo rovove, dobro ćemo se utvrditi. A mi ćemo ispred rovova u međuzonu, čekat ćemo i prsa u prsa. Takav je bio rat sa hrvatskom vojskom i nisu mogli. To je bila naredba Dževada Agića, on je upravo tu prisutan komandant bataljona koji je branio Gornji Vakup sa svojima Dinom Adžemovićem, Tahirem Demirovićem i ostali koji su učestvovali u ovoj
da kažem, herojskoj, kao i svim drugim bitkama u Bosni i Hercegovini. Zašto ovo zborim? Nemoj me podcjenjivati, pogriješit ćeš. Nemojte da nama čini sada greške. Političke i svake druge o podjeli Bosne i Hercegovine, ako se zna to da mi postojimo i da Bosna i Hercegovina će biti tu, da ćemo mi Bošnjaci, mi konstitutivnost svoju imamo. Mi ćemo je dijeliti sa svakim ko voli Bosnu i Hercegovinu. Suživot je neminovnost. Bosnu ne možemo zamisliti bez katolika i pravoslavaca i nas muslimana. Između ostala politika, ovo što ste vidjeli 93. januar, Enver Hadžihasanović, načelnik generalštaba, tad je bio komandant 3. korpusa. 18.1.93. šalje upit generalštabu armije, odnosno armiji Bosne i Hercegovine, Seferu Halilovića, molim vas da mi date dalje upute u vezi Gornjeg Vakufa. Zarez, Gornji Vakufljani se neće počiniti HVO. Već Slovenov plan januara 93. je bio dogovoren. Ove bitke što ste vi vidjeli, već Slovenov plan je prekinut i nije dogovoren zbog ovih bitki. Predsjednik Irana naziva predsjednika Aliju Izetbegoviću, pita šta je to sa Gornjim Vakufom. Zašto pita predsjednik Irana? Jer je on potpomagao odbranu Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine i finansijski sve. Tadašnji predsjednik Turski, Sulejman Demirel, pita šta je s Gornjim Vakufom. Blokade informativne koje su bile u medijima Bosne i Hercegovine još su jedan teret kojeg mi još nismo riješili. Država mora imati glavni temelj jedne države, jednako koju armija je medij. Medij mora biti dobronamjeran. Medij mora da kontroliše i kanališe za dobrobit te države koja ga drži i finansira svega da bi opstalo kao država i svega. Zašto ovo govorim? Značaj tih bitki. Kad imaš nešto, kad si ti neko, onda te drugi štuje. Oven Stoltenberg, Ženeva, jul 93. Završeni pregovori. Unije 3 države. Između ostalog, Edip Ganić javlja, pa mi ćemo dobiti neki veći dio i tako dalje. Međutim, na terenu se dešava sljedeći. Pazite, jul 93. Alija Izetbegović je stjeran u kut što ima Sarajevo opkoljeno, Pakao oko Brčku, Goražde. To je da Bog sačuva Bihać u okruženju, glad, da ne govorimo u svakom polu, ne može biti gore. 27. jula 93. oslobođen je grad Bugojno. Armija Republike Bosne i Hercegovine je stekla takve uslove u toj briljantnoj pobjedi da je naoružala 2 brigade MTS, materijalno-tehnička sredstva. Dobili smo jednu snagu koju više niko ne može ukrotiti na ovim prostorima bez nas Bošnjaka. Dobili smo zaštitu za nas Bošnjake muslimane. Pita Alija Izetbegović, Dževada Mlaču tad, na pregovora u pauzi. Ko je u Bugojnu? Predsjedniče, mi smo u Bugojnu. Ponovo, za 2 sata, ko je u Bugojnu? Mi smo Bugojnu oslobodili. 3. put, ko je u Bugojnu? Mi smo Bugojnu oslobodili. To je bio presudan, to je najznačajnija vojna pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine. Tad, a ispostavit će se i poslije, ove koje smo krenuli kad smo postali manevarska snage, dobili kad smo osvajanje, odnosno oslobađanje teritorija prema Sanskom mostu, to ima i drugu dimenziju. Ali ovdje se pravi preokret u ratu. Pravi se nešto što vrijedi. 27. jula tog velikog datuma smo oslobodili Bugojno, a 1. augusta 93. dešava se nešto nevjerovatno. Gornji Vakuf je deblokiran. Mi ovi smo deblokirani. Što znači imamo leđa. Imamo sada vezu sa svojim korpusom u Zenci, imamo vezu sa Bugojnom, imamo sa Travnikom. Šta se desilo tad? Desilo se da je ostalo nama, borcima i braniocima Republike Bosne i Hercegovine, preko 5000 vojnika koji su slobodni i koji mogu zaštititi tu teritoriju na potezu,
Bugojna, Gornjeg Vakfa, Jablanice, Mostara i Stuvoca. Mi smo napravili jednu vojnu, fantastičnu pobjedu. Malo prije general Hadžasanović što kaže, znači razoružati te brigade. Još sam tu. Još je tu. I tu će biti ako Bog da. I još samo da pojasnim. Šta znači ta pobjeda? Te briljantne pobjede mi smo dobili naoružanje, opremili smo jedinice i dobili smo lako branjivu teritoriju. Aliju Izetbegovića napuštaju tada Ivo Komšić, Mile Kmadžić, Mile Lasić i svi ostali koji nisu Bošnjaci, koji nisu muslimani. Dali su mu gore predsjedniku Izetbegović do znanja, armija to ne smije raditi. Armija ne smije da brani svoju teritoriju i da brani svoj narod. Povratkom predsjednika Izetbegovića se dešavao Bošnjački sabor koji je samo tu i tu, jer su se stekli uslovi. Predsjednik Izetbegović nikad nije bio ravnopravan, ni u kakvom pregovoru sa zločincima koji su za sebe imali armade. Ovim smo mi stvorili. Stvorili smo jednu realnu snagu koja će se poslije pretočiti u jedan faktor vojni, u jednu cjelinu koja će omogućiti mir koji je došao ovakav kakav jest ovaj. Ali smo dobili jednu snagu koja će nama obezbijediti da nas, Bošnjake, muslimane, neće istrijebiti. Zašto sad ovo malo govorim? Ovaj film je bio potreba da se kaže stradanje Bošnjaka. Mi smo pružili krvavu ruku prema Evropi da nam pomogne. Nama nije niko htio pomoći. 92. je genocid završen. Znači, on je završen u prvoj polovini i do sredine jula. Genocid u Bosni i Hercegovini je završen u 92. A ono sa Srebrenicom je samo vrhunac nešto toga što ima cijeli svijet je to znao. Nije htio pomoći ovaj. Danas jedna Srbija koja broji možda oko 200 tenkova, broji neđe 100-tinjak aviona. I mi imamo 2. Hrvatska koja broji 80 tenkova i nešto kaže svega. To su smiješne vojne sile prema armadi JNA koja je brala preko 2000 tenkova, preko 500 aviona, preko nekoliko hiljada topovskih cijevi koji su okrenuti bili prema nama, nisu nas uspjeli. Druga stvar, vrlo bitno za nas Bošnjake, ponašaj se ovdje, ovo je moja avlija, Fraluka Markešić, vrli čovjek, ovi zločinici su desili u prozoru, ovi zločinici su prozorski Hrvati, oni su procesuirani i njih treba tjerati. A i Fraluka Markešić je pokojni, kažem, vrli čovjek iz prozora. Kako on zbori o Dariju Kordiću, to je sotona, to je smutnja među nama, to je zlo kojeg se svi trebamo stiditi i na koga trebamo ukazivati da se ne desi. Bog takvih ljudi, kao što su on i hiljade i stotine hiljada drugih, mi imamo budućnost u Bosni i Hercegovini. Imamo sa svojom snagom koju treba da dokažemo. Zašto sad govorim političko i ovo vojno stanje? Interesantno je šta će biti prijetnje, bit će rata, neće. Nema rata. Osjeti se u vazduhu težina. Osjetiš olovu. Osjetiš ti na ogledalu kad sebe gledaš da će doći belaj. Nema ga. Koja Srbija iza leđa je? Bugarska i Rumunija koje su 2004. prešle u NATO. Crna Gora je u NATO što ima. Koju onu vojnu možda? To su smiješni, to su iglarije. Oni se čak ne mogu ni sa kompjuterima igrati po vojnom pitanju. Da bi ti bio neko, da bi bio neki faktor, da bi nekoga pobjedio, ti moraš puno da treniraš. Da li je to u pitanju sport, da li je politika, da li je bilo šta što ima. Da bi oni pokušali bilo koju agresiju ponovno izvršiti, to se sa blic akcijama rješava. Ajmo današnje malo. Pređemo na današnje. Na današnje stanje. Ovo smo upravo i govorimo o današnjem stanju. Današnje stanje je vrlo stabilno u Bosni i Hercegovini što se tiče sigurnosnog. Ono je nestabilno što se tiče političkog pitanja. Teroristi, terorizam, toga nema u Bosni i Hercegovini. Ali se naziri. Ali kad on dođe, taj terorizam, jer nismo mi još meta, toliko smo mali da nismo primjetni meta, pojedinačni slučajevi koji vode ovi pojedinci, oni imaju samo želju da budu kao oni teroristi ovaj. A taj terorizam, što je rekao načelnik generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine, pazite, vi studenti što ima kad kažem, armije Republike Bosne i Hercegovine, ne armije Bosne i Hercegovine, mi smo ta Republika bila Bosna i Hercegovina, što je vrlo bitno i jezički, vrlo bitno prostorno, vrlo bitno u svakom pogledu. Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni imaju i svoje posijano.
da se nije rat desio u Bosni i Hercegovini, to zlo bi opet došlo. Ide ratnik da napadne drugog ratnika na Bliskom istoku, porani se, kaže, vidim ja klanja dženazu sebi, a prije nego što je taj krenuo i on je klanjao sebi dženazu. To je nepravedan i nepravilan rat ovaj. Terorizam se treba boriti umom, dobrotom, i tu i dobrotu mora imati čvrstoću. Ne čvrstoću da ja bombardujem slabijeg, nejačijeg i onu nedužnu djecu. Izbjeglice, talas izbjeglica koji je trenutno u Bosni i Hercegovini, odnosno zaobilazi Bosnu i Hercegovini, koji ide prema Evropi, to je jedna velika taktička varka. To dolazi krem iz tih zemalja. Jadan i čemiran je insan svaki koji je ostao dole u Siriji. Njima je potrebna pomoć njima je potrebna kap vodi, njima je potrebna pomoć. Kad se dole osigura mir, kad se dole potpomogne, terorizam nestaje, terorizam se ubija dobrotom. Francuska je moderna zemlja, demokratska, u sve ono što je imala imperialističku, ona ima i sad apetite te imperialističke, ona će znački riješiti. Ne kao naš ministar Mektić kakve represije, ne, ti ćeš pobijediti neznanje znanjem, pobijedit ćemo zlo dobrotom. Nerdin Ibrić, šta je Nerdin Ibrić? Allah rahmeti. Da ga Allah nagradi sa svojim babom i sa svojim mamiđama oko Zvornika gore. Kakve on ima veze sa teroristima? Zar ja ne smijem ući i tjerati toga zločinca kao što tjeram ove zločince, da sjede po policiji svuda? Treba se zahtijevati generalna istina, generalna pravda, ne uzimati parcijalno. A kad mi to dozvolimo, tužioci kakvi su, ja ću procesuirati tako bude u budućem vremenu, dostavi dokumentaciju. A tužioc koji dobije imenom i prezimenom treba uprijeti na njega. Tužilaštvo može i mora bolje biti. Nažalost, ako ga nema, ne možemo ne rješavati ovaj. Terorizam koji se pojašnjava, teror i terorizam, to je jedna materija ne napisana, ni će se ikad napisati. Terorizam kojeg sada eksploatišu u medijima diljem svijeta, to je jedna obmana. Onaj ko ubije momka i curu u Parizu, on ide u kino, on je zločinac. A onaj ko bombarduje, a vidi svatove dole u Afganistanu, isto je zločinac. Istina je uvijek negdje. Kad onoga puno dobra potisneš ono zlo, vratit će se mir. I ovo sam htio reći, terorizma u Bosni i Hercegovini nema, ali će ga biti. A osjetit ćemo ga svi. Ko će biti meta? Svi ćemo mi biti meta u Bosni i Hercegovini. Taka pošast, tako umno razmišljanje, eksploatiše labilne osobe koje nemaju svoje ja, osobe koje su sklone svemu, neprincipijelne, nekarakterne što ima, a podesne da mogu to sebi uraditi. Oni se obično crpe iz tih novonačitanih krugova, novonačitanih intelektualaca koji se proturaju. Pa da se samo malo osvrnemo na staru vjeru, kako su koristili naši dede i pradede i islam tumačili. On je tako bio human, on je tako bio lijep. Kad ti, kaže, stojiš na seždi, ti trebaš biti skrušen. Treba biti malo premilostivim. I ti, naši preci, su izdržali kraljevine Jugoslavije, izdržali su imperialističke sile, izdržali su Tursku, izdržali svega i ostao je taj islam skrušen. Sad su došli od jedan put koji su tek počeli da prakticiraju islam što ima i to ne valja ništa koje je trajalo kod nas 500 godina. Ovo govorim, potrebno je prihvatiti prostor u kojem mi živimo, potrebno je prihvatiti svog komšiju, katolika, pravoslavca, suživot je naš fars, suživot je naša budućnost, Bosne i Hercegovine nema bez njih. Suživot, Bosna i Hercegovina se ni pomisliti ne može. Pa sad kako su i Srba i Hrvata, to je tkivo neraskidivo, ali zarez, bez zločinaca. Tu mi padamo. Mi smo, za kraj, mi smo kao savjest naša. Kakva nam je savjest? Nije dobra. Nikako nije dobra. Kad mi malo popravimo svoju savjest, svak sa sobom, kako će nam biti bolja država? Biće puno ako bude bolja. Moramo razlučiti dobro od zla. Moramo priznati svoje greške. Ovi koji su skloni, Ivaj Omerović, to se desio, on je htio da bude terorista. To je velika razlika. Uputekari imaju. Oni imaju umrežene što ima. Terorizam nije buknu. On tinja ove akcije koje su izveli, koji manipulišu medijski sa njima. One nisu ni po čem prepoznatljive kao pravi terorizam, kojeg će sigurno biti ovaj. I kako god mi djelovali,
preventivno, umno, koliko god snage imali, on će se desiti. Jer to je budućnost s kojom se moramo mi suočiti, ali će se desiti puno manje štete i puno manje zla ako smo pripremljeni da se sa njim suočimo. A trebamo se suočavati, a jedan od glavnih temelja suočavanja je istina. A da bi došli do istine, potrebni su mediji. A medije nemamo. Evo, doktor Kučehajić je samo prostite u vezi te sutorine, u vezi tih drugih stvari, pa je jedna opšta borba kao stavlja se na jednu granicu jednog vrlog intelektualca i jednog intelektualca koji je skrenuo suma. On je samo otvorio polemiku, pazite. Samo polemiku ono što more biti i ono što jest naše. Pazi, nismo mi nikad polemiku o bilo kojoj teritoriji koji pripada Bosni i Hercegovini, svoju ne smijemo da raspakivamo istinu unutar svoje države što ima unutar samih svojih granica, unutar te sutorne koja pripada graničtima. Ne smijemo razmišljati o vas. Ja smijem razmišljati. Ja volim Bošnjake Sandžaka. Volim svoje komšije Hrvate s kojima ja živim u Gornjem Vakfu i katolike. Nema mjere, nema mi dražih, niti mogu zamisliti život. Odgajam svoju djecu u tom duhu. Ali bez zločinaca. Mato Jelić, Marić, Željko Jukić i ostali zločinci su privedeni pravdi i bit će Šakobuda i Željko Šiljev. Pravda je spora, ali dolazi. Desila se jedna situacija da je nekakvim sistemom spojenih posuda kompletan taj val srpskog nacionalizma koji je počeo sa memorandumom Sanua i sa Miloševićem, da je jednostavno stvorio pogodno tlo za Tuđmana. Jer da nije bilo takve politike, praktično kretanja od strane Slobodana Miloševića, Tuđman ne bi imao šansi. Zašto ne bi imao šansi? Reći vam ovako, 90. godine su bili ti izbori 8. aprila 90. I Tuđman je pobjedio sa negdje 1.200.000 glasova, Račan imao skoro 1.998.000. Znači, mala je razlika bila između Tuđmana i reformisanih komunista. Ali to je bilo vrijeme praktično već velike ekspanzije tog velikosrpskog nacionalizma koji je bio toliko iritabilan. I onda je to pogodovalo. Hrvatska demokratska zajednica je od jednog pokreta se pretvorila u nacionalnu partiju i praktično dobila je te izbore. I strategija Tuđmana je bila da Bosnu podijeli. I na tom fonu je praktično bio i taj dogovor u Karađorđevu, to je bilo kraj marta 1991. godine. I pokušaj Izetbegovića je bio zajedno sa Gligorovim da se spasi Jugoslavija na principu one asimetrične federacije. Ja ću vam nešto reći, to je bilo u Stojčevcu, to je bio juni mjesec kad se pokušalo o tome. Srbi su odglumili da su zato, to je priznao Jović, oni su odglumili, oni nisu vjerovali Hrvatskoj, odnosno Tuđmanu. Oni su smatrali ovako, ako se stvori ta zajednica gdje će biti 4 jake federacije, Slovenija i Hrvatska, kaže Hrvatska će ojačati i onda će nas prevariti, izaći iz tog sistema. A oni nisu htjeli, oni su htjeli, ako treba, ili će ostati Jugoslavija kako treba, to je bilo gledanje čvrsta, to je znači u Ustavu 63. što je već bilo prekasno, ili da se sada raščisti situacija. Tako da je tu bila pokušaj Bosne da nekako to spriječi, nisu uspjeli. Bila je onda alternativa, to je bio u julu mjesecu nakon što su Slovenija i Hrvatska su 25. juna proglasile nezavisnost i onda je bio pokušaj Zulfikar Pašića da se napravi ta bar skraćena federacija i to nije bilo i na kraju je bila ova situacija u kojoj, po mom mišljenju, Tuđman je igrao dvostruku ulogu od početka. Odnosno, njegov cilj je bio da Bosnu izvuče iz Jugoslavije i da je podijeli sa Miloševićem i mi smo cijenu te politike platili na ovaj ili onaj način. Jednostavno, to je zaista bilo nešto strašno, ali eto, ljudi koji su bili tu, to najbolje znaju. Pa vidite li vi, juče je bilo vijeće za implementaciju, nijednim gestom nisu se opredijelili da oštro i jasno i rezolutno osude ovo što se radi u Republici Srpskoj. Preko toga se prelazi. Pa je li, molim vas, tako? A da ne govorimo o toj Mektićevoj, vi ste ga samo malo pomenuli, vi kažete nema terorizma. Pa kompletan medijski bum i kompletno prestrojavanje obavještajnih službi ide ka tome da se samo implicitno još stoji da su Bošnjaci, islam i tako dalje izvor terorizma. Na taj način se skreće sa centralne teme šta se događa sa državom. Juče je ponovo ovaj kolovođa iz Banja Luke jasno i glasno, da li ko prati štampu, da li ko čita. Ja vjerujem da čitaju ljudi. Da se Bosna raspada. Dakle, udara pečat na ono što je već započeo. Predložili su novi zakon o Ustavnom sudu, sve im se povlađuje. Hoće entitetsko glasanje u Ustavnom sudu.
Šta rade naši mediji, šta rade naše te silne emisije i tako dalje, to je da vam se želudac povraća, koga dovode i šta se sve diskutuje. Niko ne može eksplicitno da kaže, da kaže o čemu se tu radi. Ja smatram, gospodine Suvade, da naš ovaj forum treba na intelektualan način da reaguje na ovo. I evo već nekoliko puta sam govorio da odavde moraju ići saopštenja. Ko će da sačuva, gospodine Agiću, Bosnu, kad naši lokalni političari, uključujući ove koji su vladajući, prave kompromise, popunjavaju ministarska mjesta, glume neke koalicije, ne osvrću se šta se događa sa državom. A država konstantno i nemoj, da tako kažem, se urušava, zemljotres se doživljava i samo je pitanje dana kad će se i kuće porušiti. Vi ste sami kazali da je politika Tuđmana neka njegova obsesija praktično Hrvatskom Banovinom. U principu je kontinuitet i današnjih dešavanja je to zaokruživanje te Hrvatske Banovine s jedne strane i s druge strane naravno velikosrpska politika koja je opet znamo u kakvoj situaciji danas, evo šta se dešava u Republici Srpskoj. Dakle, imamo izazov sa aspekta vojne sile, dakle manji nego što je to bilo 1992. ali sa aspekta ciljeva potpuno isti. S jedne strane je nastojanje za osamostaljenje Republike Srpske, i s druge strane je formiranje trećeg entiteta i završetak ovoga posla oko Hrvatske Banovine. Negdje između se nalaze Bošnjaci koji mogu utjecati na situaciju i nalazi se međunarodna zajednica koji također može utjecati na situaciju, ali u mjeri u kojoj to mi budemo zaslužili. Kad kažem u kojoj budemo zaslužili, hoću da kažem u mjeri u kojoj budemo faktor koji će utjecati na odlučivanje, kao što smo bili faktor djelomično se uvodničar dotakao prije Vašingtonskog sporazuma, iako je naravno Vašingtonskim sporazumom zaokružena Hrvatska Banovina kad su pitanje teritorije u Bosni i Hercegovini, možda izuzev Dervente i Bosanskog Broda, a nakon Oluje naravno zaokružena teritorija koja je na sadašnjoj teritoriji Hrvatske i ujedno je riješeno i pitanje sad tog geostrateški problem Hrvatske, to je dubina teritorije kantonom Unsko-Sanskim koji je sad naravno uvijek je bio orijentisan prema Zagrebu i on je praktično riješio to pitanje. Dakle, ja predlažem, ovo je zaista jedno pitanje koje evo prevejavaće kroz sve diskusije, ali zaista je potreban jedan temeljan osvrt kroz, prije bih rekao okrugli sto nego tribinu, zato što naprosto danas imamo dezorijentisanu bošnjačku politiku. Dezorijentisanu u smislu prepoznavanja ovih prijetnji i u smislu prepoznavanja mogućih odgovora na tu prijetnju. Druga stvar koju hoću da sugerišem, čuli smo ovdje jasno i decidno nema rata. Rat je nastavak politike drugim sredstvima, to je naravno, svi znamo ako dođemo do situacije da politika treba da se nastavi drugim sredstvima, ona će se nastaviti. Ja bi čak izazvao i otišao bi u suprotnu krajnost i rekao bi da je rat ovdje neizbježan iz prostog razloga. Projekat Hrvatske Banovine ili ovoga što radi politika je manje više završen i on se ne može više završiti ratom. Međutim, projekat odvajanja Republike Srpske se ne može završiti bez rata. Dakle, ako prihvate Bošnjaci. Tako je, dakle, ja naravno nastupam sa pozicije da će nama to smetati i da nećemo htjeti da se to desi. Dakle, nama rat predstoji jer sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj, ja sam napisao par skromnih kolumna na Bošnjaci.net, pa sam neke stvari djelomično i tamo tretirao. Posljednje što sam napisao i što me izazvalo da napišem je izjava člana predsjedništva koji kaže: ne vidim ko mi može zabraniti da slavim 9. januar. Dakle, on ne prepoznaje kredibilan izvor moći koji može da odbrani, dakle, ako kažemo sad, ako se vratimo na mišljenje Venecijanske komisije koja kaže da je izbor 9. januara je narušavanje ljudskih prava Bošnjaka i Hrvata jer je taj 9. januar vezan važan je samo za jednom narodu i praktično je preko volje nametno druga dva, dakle, krši ljudska prava. Dakle, on ne vidi ko može da mu zabrani da nastavi da krši ljudska prava Bošnjaka. Dan Republike je samo, dan RS-a je samo simboličan. Mi evo imali smo jučer ili prekjučer
situaciju da se u nekom od sela kod Vratnovca uđe policija i onda čitavo selo ispituje zbog nekog brašna. Pa imamo u Srebrenici da čovjeka pretresaju 3 dana. Dakle, već se u principu te predradnje sukoba koji će doći se dešavati. I evo, dakle, još jednu sam stvar htio reći, pošto je general na početku spomenuo ove grupe koje je zatekao u Srednjoj Bosni, ja sam također bio u Srednjoj Bosni, hoću ovo da kažem, to se nikad nije, barem ja nisam čuo. Dakle, naš odgovor na tu situaciju je bio formiranje 7. muslimanske brigade, koja je okupila Bošnjake koji su imali ili bili privrženiji vjeri. Sad zamislite da nismo imali 7. muslimansku brigadu, koja je bila potpuno u sistemu, dakle, kao i bilo koja druga brigada i potpuno pod kontrolom komande, evo, general će to potvrditi sigurno. Zamislite koliko bi onda ljudi nasjelo na propagandu koja nam je servirana i kakve bi probleme imali. Ja vjerujem, generale, da bi mi u Zenici ratovali jedni između drugih, u svakom slučaju. Dakle, ovo su 3 stvari koje sam htio. Hoću samo još jednom da podcrtam, smatram da je neophodan okrugli stol u ovom forumu. Ja sam u svojoj kolumni predložio održavanje Bošnjačkog sabora, koji bi zaista dao smjernice, koji bi dao smjernice Bošnjacima kompletno. Mudžahedini i 7. muslimanska nemaju veze. Znači, nemaju veze. Ja kad sam tražio da mi se objasni iz Sarajeva ko su ti ljudi, postoji dokument, posjeduje ga BBC, posjeduje ga Glas Amerike, posjeduje ga Haag, posjeduju svi. U tom papiru stoji, ali to niko ne objavljuje. U mojoj zoni odgovornosti borave takvi ljudi. Rade to. Izjašnjavaju se da su pripadnici armije. Možda su pripadnici, molim vas, hoćete vi da vam dam riječ. Tiše, molim vas. Rade to. Nisu pripadnici 3. korpusa. Možda su pripadnici armije, ali nisu. I pravilo naše vojničko je bilo da komandant da prijedlog ili mišljenje. Ja sam napisao mišljenje. Moje mišljenje je da iza ovih ljudi stoje visoko pozicionirani politički lideri i vjerski vjerodostojnici. Eno papira, eno dokumenta. I zovu iz Sarajeva, ovo je sve u redu, ne valja ti zadnja rečenica. Pa ako vam ne valja, pocijepaju kantu za smeće. Ja svoj primjerak imam. Hoću da kažem, jako je bitno na ovakvim skupovima ne iznositi elemente i podatke za koje nije neko siguran, nego je čuo, bar odmah treba da kaže, čuo sam da je tako. Naprimjer, evo, ja i Milošević smo bili 4,5 mjeseca u 4 oka. U 4 oka. Nije to mali vremenski period. Nijedan političar, nijedan diplomata nije bio sa njim toliko vremena. Razdvoje nas kad on treba u svoju ćeliju da spava i kad ja trebam u svoju. E sad, vi pretpostavite šta sam ja mogao sa njim da razgovaram, šta je on rekao kao istinu, da li je se nekome svetio, ja sam to pokušao i uspio sam, čini mi se, rastaviti. Kakav je dojam bio? To je ovako meni interesantno iskustvo, vjerojatno i ostalim, jer malo je ljudi imalo situaciju da toliko vremena bude sa Miloševićem. Milošević, neko je to rekao na televiziji, ali vjerojatno je čuo. On nije čovjek koji mrzi tebe što si musliman ili onoga što je Hrvat. Ne diraju vlast. Darni vlast nemate. To je Silajrić rekao isto. To je, kaže, on je mogo i Turskom dovodi i samo da bude na vlast. Htio da bude drugi Tito. Svjesno, tako sam ja dojam imao to. Znači, a detalja isto više pričati. Ili recimo, izađe u svijet Hasan Čengić, kaže, gradi aerodrom kod Visokog. Privatno ovo, gradio u ratu. Ja kažem, lažu u ratu. Ja gradio aerodrom, pitajte mene. Zašto, kako, hoću li sve reći ili neću, to je druga stvar. Ali nije, čovjek gradio aerodrom. Vjerujte, među nama postoje stvari i postoje priče koje nisu apsolutno istinite. Ima one koje su površne. Imaju one koje nemaju nikakve argumente.
u koju svrhu se to gura i ko gura, tu treba biti maheri odgonetnuti. Kažu, Dayton je rat zaustavio. Nije, Dayton je zaustavio pucanje. Rat traje, nije nikad prekinut. Tinja. Znači, može li biti sutra rata? Baci šaku metaka među narod pa vidi, hoće li biti. E sad je pitanje ko će tu šaku metaka da baci. E to treba odgonetnuti, vidjeti kako, a može se odgonetnuti, sve se može. Teror i terorizam. On traje, on će trajati ovaj. Nas nije, dragom Bogu, hvala još, vjerujte mi, da je samo što nije pokucao na vrata i terorizam. Stanje koje mi imamo sada je zadovoljavajući što se tiče susjeda. Da bi ti napao nekog, moraš biti jak. Oni su vrlo slabe, ekonomski, vojno i politički nestabilne zemlje. I Srbija i Hrvatska. Da ne govorimo Crna Gora što ima, oni su za nijansu boljih političkih stanja od stanja u Bosni i Hercegovini. Treća stvar, molim, Samo malo, ti polaziš od pretpostavke da je sutorina kompenzacija za naš ulazak u NATO.